angithuli ngiqhele ngiyibeke phansi ngifune lo nkulunkulu engimaziyo ngihambe ngekhoneni lami ngiyobiza yena ngoba yena uzongi-understand uma ngikhuluma naye ngoba thina naye siyazana uma ngizokhala kuyena ngizokhala kubaba njengoba kade esekushiwo emazwini ayisikhombisa ukuthi unkulunkulu kuyabakhala ebona uyahluleka kufanele sisigade isikhathi la sihluleka khona bese siyabheka ukuthi sikhala kubani uthema ngabethi baba uyawubeka umphefumulo wakhe ezandleni zakhe ngoba uyazi izandla zaNkulunkulu zisafe ingakho-ke nathi bazalwane masesikhala simbheke uNkulunkulu uyasazi futhi uyasibona futhi uzosithwalela futhi ngaphinda futhi ngakhumbula uNkulunkulu angimazi ephuma kweyiphi indlela kodwa wadlula kaPetro wafika umamezala kaPetro egula akazange abuze into eyiningi wavele wambamba ngesandla umama wayesaphila ngathi mangimbheka yini eyenza ukuthi aphile lo mama umama umphilisele ukuthi uyazi uNkulunkulu ukuthi uma evuka lo mama lo angeke azahlale phansi esephilile uzovuka athikithe abheke indaba yakhe noJesu ingakho-ke nami ethe masesindi umyeni wami ngathi ngizobuyela futhi kuwena Nkulunkulu akele ngithi ngoba nakusesindile bese ngithi all is well ngoba uzophinde futhi ungikhumbuzise ngenye indlela ukuthi wena bekimsindiselani kanti futhi wena uzophinde uhlale ungigqamele ungibheke nje ngalawo mazwi ngithi ubonge Jehova mphefumulo wami uNkulunkulu muhle bazalwane ningamdeli ngezikhathi zonke amen amen. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and namhlanje sikhuluma ke ngomamkhulu ke uMacele unkosikazi kababa ke uMsamseleko. Le video ke nibonayo guys ipostwe uyena ke ubaba ke uMsamseleko laphana ke ku Instagram page yakhe wathi uthini manje umamkhulu and abantu they were like wow umamkhulu kahle kahle guys she deserves ukuthi abo uNdlunkulu wakamseleko bese bonke labanye amakhosikazi alandele ngemuva bathi she understands the assignment uyayazi into ayizile komseleko guys ke kule episode noma ke kule video ke wayekade echaza ke nakhona ukuthi ke wadile kanjani ngesimo sokugula ke komnyeni wakhe wase ke eshare ke amavesi to abazalwane kade bekhona ke la enkonzweni yephasika and abantu they were like wow yazi umamkhulu sengivele ngamthanda ngempela ke mase ngimthanda kakhulu ke compared to uthande kade nginalo ngaye abantu bamthanda ngomuntu othanda uNkulunkulu nanokuthi nje guys indlela enza ngakhona izinto yabona nje usupport umnyeni wakhe uyayazi into ayizileke kwamseleko umhla ethi ke uzogana ke ubaba ke umseleko. Well guys, yeah, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.